Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Kinoilam jang ke New Trip National Youth Movement hakap hundro trip leber arajar pausan Gladit banyak kendu iu Deputy Commissioner Jangka West Khasihus ba Garrett LSN Dykes bandawa barian pensengat syuai ke jingpa siu by boarding da kami Gelaya Power Distribution Corporation Limited hadi maglami ke jing bamuhun nakipat ba ya ke jing pensya Jangka office halo ke jingpa shiti ban sir ya ke by boarding shiginong shongnong Jangka West Khasihus District kablakot da ki pawajar ba da ki laktingka Presiden keseng hambikiran sikilat patai kubor ulang bana kaliang jong Deputy Commissioner belakran syai ba unumla ban pensange ya ke jing pasiu by boarding bar ula kular buun sapha da jing tho syaga Gelaya Power Distribution Corporation Limited kaban ai ke jing pensyai ke babania halor kan ikakam dia tak kaliang juni kumpasang di kuat ban pensyai kumne hakabe dai menin kasni kumbara klei mo lebak ki la patai kubor hi suban ai kublei ki la patai kubor ba Gelaya pelagi kubur jungi menin haka jikenrum kan ram hap teka office kepada ipai ciki ka transporting te nakalin jungi mentakasni niwan halor kanong rim kabala kendrum kan ram menin kasni hi banyak kenduk batu disi badan buron juga distrik kejungi te nakalin jungi hajing sia nakaliang juga seng ngilakwa ba hapok ka distrik jungi la kumno kat ba ompat yo ya ka jing sai ka ba tikna nakok ka office juga transporting juga distrik hi berkawai ni kuat baki dai ban pensangai syua andai hadin bangi layok banya taisani bat u disipat nakalin junguru ula pensyayangi ba kamdai kabor ke batang nang ne dai kawan biang kabor ke bana kamsalor sisu te nakalin jungu ula pensyai ba ya mentahi kalong ba ban pensangai umla ban pensangai andai kinyai bisa kemat andai kajingya sakmat kalong ba nakalin jungu ula kular yang ikmasengru ba unsa pha ya kajing tho syaka office badai pai ceka transporting ba kine ki pai ba ki ba jusiu ya ka bill light man la ubenai kim dei ban siu arsen ya kata ngilai yo banyak keren da ka basai bat u disi jongi te kine ki ba siu man la ubenai kim dei siu ban siu arsen bat kine ki longjing ki ba la positi klem pada don gaying klem pada yo ban tane galat kane pat kadai ka kamram jong ka office bakin pai Pat kini kiwei ro kiba lasha ot naduk meno usnem naduk meno katarik naduk meno benai ro baro kini ro kadai ka kamram jongka office bakin pet pat kidai ro ban ayah kajing pensai ba naduk meno kila sha ot ya kalaj naduk meno kisaram haduk katne da karam da ki pau hajar da kilak kelapoi plus kata ro kalong ba ladalong kabala kalian jong udisi ro ula pensayangi ba kum kipai ba jen ada kidon ka record baro arliang kemud kum kipaj ba ro kindon ya kata ka record ka ba kisiu man la ubenai plus naka office ro kindon ka record ka ba pura ba nadu kata rik nadu uta ubenai ba kilaot kum ta kisa saram kumne te lada kata ka record ka biang kemud kadai ka kamram hi upaj ba bakin siu ndai lada ka record kam biang ban siu pha huri hurai ki sithi kumne klem da don kano ka jing bisai ka ba benia di kalong ke ka ba bakla bat kalong ke ka ba pensubsi ya kipat ba nong sunong jongi hi porok kawai jongka distrik te kumta nakaling jongi ru ngila ya keren kumta te kum kaseng ibu hi kajing kerman ba khamtam ya ka office ka ba dai pet ya ka transporting jongka distrik hi porok kawai ibu kajing kerpa ya phi naduk ki nong trai ki officer baro ba pinsim sim kia ya kan ka kam kenang ba kanong mara su kano kajing na kano kajing kelumar ya kipat ba patada kadang ya ilong kumne kadang ya ilong sia ilong kumne dakwa pipai siti kelumar kumne kipai ba USA kan poi kapor ba ni kum kaseng ro ni hapar khat sani ban sim pada da kawai pat kasenjam te kane kalong ke jing kerpat jongi nda ya mata kamdon kan persya andai tangkata kalong ba ikwa ka jing sai ka ba pura kenang ba kan mara su ka jing kelumar ya kipai ba babun